Kobor ko para ting pa ang ating rang kemoman. Kobor ko para naskang kobor ni katabitsong rang ko para katsing na. Lok Sabha o bengrang na UPI gata tangka watat na kazina ko na solkari bill na ni ko pas ka. Eastern West Khasi Hills mairang o horticulture aro honey exhibition ko matsadata ha. Meghalaya solkari jatni daka kanirang ko manina gata handloom week ko abachingata ha. Juguma koborang ko paratang skana. Lok Sabha ni gata Payment and Settlement System Act 2007 ko namba tatna gata bill ko pas ka ha. Wandagen solkari na bengrang aro payment service provider rang na Unified Payment Interface UPI aro gapan wanda ko pa digital payment mode rang ni bidungo Libby Church pa khazina rana bill na ha. Yandake namba tatanichi merchant discount rate ko notify electronic transaction rang ni bidungo ragalani niyam ko manaha. Ya jakhu dianichi bank rang aro payment infrastructure rang provider rang na aro digital payments ecosystem ko dakchakani na nambate aro kamrang ko thangi rakhina gata dengthang mancha changsana revenue model ko takatna muksonginga ane solkari yataha. Yanda kaba chanchi shwaniara Taxation and Other Law Amendment Bill 2026 ni bak onga aro yako voice spot kita pas kaha. MSSD Meghalaya State Skill Development Society District Skill Committee East Khasi Hills ni gda August ni 7 tarik prengni chkhungbaji yoni atham baji na Deputy Commissioner ni Office East Khasi Hills ni parking lot to manderang ko skira na aro kam sandi parang na banga cholrang ko na matnagta mega mobilization queue recruitment drive ko ngatenga ya drive ko ongatani muksonganian niam gata khamrang ko matna changsapani rang ko bariatna aro dengthang sektor rang ni khamrang ko amna matnagta un baksana ba kham on gaparang baksa agan gerna chon mangen ya drive po besi cicet aro una bat kepa besi cicetoni aro una bat kepa sakanti manderang bakrana mangen rebaing kepa manderang dorgasto ungepa original lekharang ko rabana nangen aro thalbatte masinas ko de ya namboro na call khae singatna mangen wa number rang aha chat sa tham gni chat sku bunga bri ya number na call khae singatna gta mangen Riboy Archery Association RBAA August kung tariko ni Chibri tariko na Shillong Sai ground no ngatna sing pa Meghalaya State Archery Championship hajagani korukto ko bakra angen RBAA ni President Sumarlang swear ni parakatani gdade dengthang chadamberang ya chibra Guanio bakra ai changsapani rangko mesokna cholrangko nagta association ni junior aro senior rangoni measa aro mechek bakra agpa gemek sak cicet ko watatenga ya bakra agbarang Meghalaya Archery Association ni dakchakani chi Silongo dengthang mancha changgpa sabgpa rangoni skier ani ko manaha ar wandaken mautna moba dengthang dake coaching ko mandapaha ya dolrangan Riboy songwana mukham rasong ko rabana mangen ane swear khadungani ko paragataha asungni chang sochet gapa jagatelani sal ko manina thari showingon Akashwani news Shillongni gita dengthang mancha ya asungni nisan ba flag ni adita masie rana nanggapa khatharangni geman khnanggen jekon special series take rabainga August jani sni tharikoni abachinge chibri tharikona asungni nisan ba flag ni geman chumutgpa khatharang ko khnanggen Indian National Flag ko Richard School of Prisni Basini July Kogrkani Thariko officially rachakaha ne na amashama Ian isan ba flag ko Richard School of Prisni Basini August 15 Thariko skang ba changna badale mesok chengaha Ian isan ba tirangaan anjingni nangramani jakatelani aro jakatelani na dakrkpa matkrkrangni janggyo chakani chin ba symbol onga
Nissan ba tricolor ni jachio navy blue rong ni Asok Chakra o ge Kolgrik Bri spok rang donga jian aching ni makhangchi slro ruwani ko kakhet wani ko aro donduk kijari ani ko muksonga Yan dalna donsogman asong ni Nissan ni kakhet gpa bang chomot gba khatharang onga Yan akaswani Shillong ache koborang District Agriculture Officer Eastern West Khasi Hills Mairango District Level Exhibition Cum Competitions on Horticultural Crops and Honey ko machodataha Ia program mona Director of Horticulture Bansara Mailemgap Joint Secretary Victor Kurbuki District Agriculture Officer Adora Nongbri aro gapan officer rang aro kamege chagparang bakra thokaha District kumokoni bakra gbarang wamangni bitherang samjakrang bibalrang bijabachi aro gapan rangkoba mesokanga Agricultural Department ni ongat gapa ia exhibition no jol prakna nambat ta game ge chaani cholrang ko na chemical jakhal gija game ge chaani ko aru gatal chasung ni badung chiwal ani rang ko nambatatna kham kha ha ya program wo nambatte mesok barang na aru bakra barang na certificate rang ko aru thangkha besarang ni bokchis rang ko ba onang ha mausawachi dare ona reangpa rama bulsisarang na rina man jana gata dongthongat ka ba ko rama ko daude kulie onthaya ha ya mausawa chi dariara East Khasi Hills District ko donga aro ya biapara Meghalaya ni gpan biaprang gata ni thobe gpa damsa biap ongani gman dingthang mancha biaprang ko nina namne gpa tourist rang ko salba ata ya rama khu khulie onthaya ni gman Sipangjolo dongpa mandirangna dokhan dake chagpa mandirangna aro tourist rangna ba namgani ko aro dakchakani ko mangeno Textiles Department no National Handloom Day ko maniani na Shillong ni State Guest House to dal salo Handloom Week ko abasingate na ha Textiles Minister Metpa Lingdo ia maniani ko khulio na ha exhibition nokrang ko nirokaha aro Hargar Tiranga campaign ni national flag ko chakaha Meghalaya o handloom sector hajal sot bungana batple nok gamakrang dongenga je mangan workforce so mechkrang sosni percent na batple dongphainga ne ua aganha Lingdo handloom ko manderangni indigenous ba gacham bewalrang aro kusakrang ko rakhi pa gacham heritage ne parakataha Ya manianian research isku bunga bulsini swadeshi movement ko gisikra atplani ba onga aro handloom sector ko black patat nagta solkari onkhange khamrang ko khainga ne ua aganda paha Public Health Engineering PHC Department New Shillong Township Water Supply Scheme Phase 2 Part A na online birds rang ko okamha aro wanona gong krol research sotpunga point bunga chetni gta thangkha besarang ko chamata ia EPC project ko phangchake survey aro design khani rkani test khaini ani aro bulsigni na nithme rakhiani khamrang ko dakanggen aro ian ya kham ko ja khlachi dokni gisepo machodatna chanchi soenga ia jakhu ko tianian wa thauno bangro roeng pa manderangna chi ko namdabatna muksungani onga ICSSR ni watgba sectoral analysis and grow potential of agriculture and other rural sector post GST ni bidingo national conclave ko riboy college to ongatanga ya salgini ni thombi boni ko University of Science and Technology Meghalaya Baksa nangrme ongataha jion dingthang ski parang research kagbarang niam ko tarik barang aro satu satirang bakrang thokaha dali khobrang yansan knatam sing baskan tikon matela arwalnam